Tuğanlar assalamu alaikum, hurmatlı bizning kanalın görüşleri, jalpı mal çarba görürmanları salamatsızlarбы. Bugün 28 fevral 2026 yıl Чүй облысы Sokuluk mal bazarı. Uşul satıldı mı? Kaç eken bazı? 27,5 oldu. Aldınız mı? Aldım. Buyursun. Urgaçı eken? Erkek. Erkek. Ha, erkek 27.500'ge. Mına akçaları sanalı atat. Boldu, buyursun. Mına ki kol alıştı, gördüğünüzler жақсы. Mına akça. Eme satkanına жақсы le? Boldu anda. Buyursun. Baykem aldı. Жақсы. Anda çoğuraklardan görsetöbüz tuğanda. Momdaylar var ekan. Qandaysiz bayke? Baasını aytkoz mu? Baasını aytkoz. Bak. 30.000 deydi. 30.000 mına. Tuğanlar bu jaş muzolar. Bayke baasını aytıp koyamız. Baası 40.000'den sonra. 40.000'den bular erkek mi? Ha, urgaç. Parada o. Mesneyle parada eken 43 deydi. 40 eken ha. 40'ta. Çoğ. Biroq çöp kalgan okşaydı. Süt dağı emet, çöp dağı jeyt eken. Negizi uşul jönde surop bolup atat da bayke. Bulardı ertele ajırap satıp beret eken depçi. Bu çүйde bular oturup kalgan kebirler var ama misal satıp atpay mına misal mo. 65'ten surap tur bayke meyli sodаңызды bersin ya. Negizi men biraz ayta keteyim, çүйde жаңы tuğuldu mu? Uy tuğdu. Misal momtu tuğdu da. Anan çakaga beret süttü. Mundaylarga çakaga beret. Bul enezin tanıbaydı. Enezin aldına aparıp koyup koysan dele embeyt. Çakada beresizler ya bayke. Turabı? Çakada, soskada. Soskada, çakada beret süttü. Ana şunu çok oyat değil mi? Bular kançadan bolup atat? Aytıp koysun. Kança? 48. Erkek urgaçı? Bardık erkek. 48.000'den suralып atты. 48. Urgaçыңыз kança? 38. 10.000 ылдыйраак. Maldıkı erkegi kımbatırak жүрөт. Жылкыныкы urgaçlары kımbatırak жүрөt. Ушундай. Kançadan bayke? Kaçka? 65. Jabulap koyuptu ya 65. Kança aylık? 60 ay kança? 1,5 ay. Bul oturup kalganı jep, çöp, jeyt mına. Ha bul kança? 40 erkek. Bu kança gündük? Bir cuma. Bunu kanda emi algan adam çaka menen süt beriş gerek, soska menen beriş gerek. Mına uşunda eken. Sodağınızı versin. Kançadan bul? 65. 65 erkek mi? Kançaga çeyin soda oldu? 64. 60'a berbey jatasın mı? Kançaga veresin? 63. Sodan versin he? Kana. Ha bu muzon kança? Muzo. 30 erkek urgaçı. Urgaçı 33 değil. Nomerin ayt nomerin. 0500. 0500 045. 045 110. 110. Mına uşul jigit ardayım uşul жерден номерин айтат. Alam degenler bolsa onlayn sodaglat eken. Makul. Boğulardı görüşetelim. Kançadan eken bayke? Bağlar. 50.000 de. Ha? O çoğun ayıp kalıptır. Urgaçı mı? 50.000 eken. Görünüzdür. Moçu mu bayke? Ya. Erkek ya, erkek eken. Tuğanlar anan bir yerden muzo gördüm. Жақсы мындай paroda. Точно. Muzo ile tartabas bayke. Mına mo. Assalamu alaikum. Bağası kança eken? Ya. Erkek mi? Oh, erkek 60. Kança aylık bu paroda o? Ya. Paroda okşaydı. Kançaga çeyin soda oldu şu. Senik alırsan görünetken. Olulek. Sodanı versin he. Erkek. 60 değilsin mi? 60 surap attı. Kança aylık emi? Çöp kalsa gerek ha? 1 aylık. 1 aylık. Aldın mı cezin ki? Ha aldın. Üstüne koş satasın. Bak sodan versin. Kança baydı? 40 suro. 40 surap. Urgaçı. Oh. Soğuk 40 mı? Bu don kabar degen YouTube kanal. Göresiz ana. Kança eken bu urgaç? 60.000 so'm. Urgaçı 60.000 so'm. Emi çoğuraklardan da görsete öreyle akırı. Dostlar, momdaylardan. Kança eken halalar? 70.000'den. Urgaçı erkek? Erkekler ekeni. 70.000'den değil. Momday bolgan. Buna kança bayke? 35 urgaçı mı? 35 urgaçı. Buna moşni topak var eken. Karanlık. O kimlik eken? Siz yok mu? Çok. 70. Mo kimdik eken o? Siz görünmekti eken. Ana sokulukta жүрөбүz туганда, sokuluk.
Bu yoqda Allohga berese bo'lyapti. Mayli, o'tib ketaveraylik. İşe ketpek. Buna qaşqalar qanchadan ekan, bayka? Qandaysiz? Бағалары. Erkekleri? Ha, erkekler 68'den alqazından gösterdim. 68'den deydi. Bunu qanchadan ekan bu? Qancha qandaysiz? Qanchadan? 70'ten 70'ten. Erkekler mi? Buldağı. O da var ya. Oho. 73. Aytыңыз, 502 78 78 79. Men hazır aylandırıyor. Артынан da gösterip koyun. Mına. Moğollar ekan. Mına. Moğolda ay özü turgan buqa ekan da mına. Ha? Boylu ekan. Yaxshi. Bu yoqda ne var? Kimda gösterip koyunchi bir. Ay, turganda. Alыстағылар, көріңіздерші мекендештер. Тизилет соқылықта. Каналды қолдап көріп тұрыңыздар. Бірден лайк басып тұрғандар. Ассаламу алейкум. Қандайсыздар байкелер? Қаншадан болады бұқалар? Yer hazır tiz otası. Ары қандай? Бачық елек. Тиз от тұрмақ. Бачық елек. Бұл жерде ұрғашылар бар екен. Bir тұрғанда көріңіздер. Қана? Ассаламу алейкум. Қаншадан бағалар? 60'dan dodaz. Urgaçı mı? Urgaçılar. Urgaçılar 60 mingden mına. Arkasından da tartıp gösteriyorsun. Alıcıraktan urgaçılar. 60 mingden değil. Kaçadan soda oldu? 55'ten beri. 55 mingden berilbet. Yok. Buna toğ ayday turganlar болады eкен, ha? Boş. Buna ki bir ay var. Hazır alıp çöp bar bolsa qarazаңыздар arzanıрақ болады деймін да. Bir aydan keyin buyursa bularınız көтеріліп кетеді. 55 mingden berilbeptir. Bir 1000 so'm qo'ysa bersa kerak. Ana mayaqtadagi tizilib turadi. Şul жерде ардайым көлдөн келген жигиттер болчу эле. Көрөлүчү bir сурап. Бул канча могу аңгус, е? Bu 120 ekan. 120 erkek mi? Erkek. Каяктыкы? Erkinsay'dan geliyor. Эркинсай, Карабалтабы? Карабалта, Эркинсай. 120 dedin mi? Канчага берип едиң? 105 oldu. 105 ming болуптур, берилбептир. Ассаламу алейкум. Кандайсыз? Канчадан букалар? 105'ten göldükü? Müyüzünün barından ap gelsiz. Anguslar tükendi mi? Var? Ha, var eken buna. Bular angus bu? Ha, bular 9 baş var eken. Kana jetelеңiz bayt. 9 baş var eken. Yaşlarıçı? Mo eko bir yaştan ötüp kalıptır. Kalgandarım onda eken. Telefon nomeri aytып koymaysızbı? 0706 39 17. Mına ысык көлдүн букалар экен. Негизи көлдүн букалар жакшы болот мындай оңолуш жагынан. Жеке менин оюм, көлдүкү жакшы болот. Анан нарын ушундай болот да. Могу канчадан экен? Туган. Ой, туган. Канчага? Баазын айтып кой береми? 82. Баазын айтып кой, миллион болсун. 82 veriyor tam, o 84 veriyor tam. Ha, boldu mına. 82, 85'ke berem deydi, 82 ming bolot. Elder görüp atat. Görsün. Mına kunaca kança eken hala? 125 ming deydi. Semiz eken ne bro, he? 125 ming deydi. Mına bukalar. Ayaktan surayçı. Kimdiki bukalar? Var, bistiki. Kançadan bolot? Bir online satabız mı? Satarız. Kana kança baş var? Aytыңыз siz. 12 var. 12 baş var eken mına eken. 15 baş. 15. Bağlarıçı? Var 98'ten. 98 mingden. Online'ga nomer aytып koysalar. Nomer sayt koysun. Nomer aytып koyыңызшы. Nomer. Nomer 1 Айтасызбы? 550 0550 49 45 49 45 35 deydi. Bunu bu kadar soda kılıp atasızlar var. Kança kılıp atat? Bas. 86 doğada. 86 da atat, he? Mana 86 da atat. Buna getip turganda. Sizlerle aytып koyarlar bunday. Soda kılıp atsa deleçi bayağı giyinkilerde. Balkim gelip satıp alganda bağlardı. Elder görsün, uksun. Ellerge malumat jetkizip berelder. Kandayın? Yaxşı, kana bukalar? Je kunazın mı? Yok. Kana bukalar. Törtöbü? Jeti var. Jeti baş ki ne? Bağlarıçı? 93'ten. 93'te bular da Kızılga çayın 1 2 3 4 5 6 7 93'ten deydi. Nomerini aytıp koyçu çoң bukalar eken o. 707 0707 666 666 327. 327 мына онлайнга сүйлөшүп көрүңүздөр мынакей. Инимде жети баш бар экен. Жакшы кетти анда эмесе туугандар. Биз эми номерлерин алып берип коебуз да баягы онлайн сатып алса кээ бирлер алышы да мүмкүн да. Тууган канчадан ургач кунадың? 73 миңден экен.
Urg'ochilarga kraskani berib qo'ydi. Bu 73 million so'rab o'tadi mana. Shunday. Bomba ko'peri çalan oldu. Manlar qancha? Assalomu alaykum. Qanchadan buqalar? Böyle hoş bulduk öyle. Al. 120 dan ekan. Mana. Biroq cho'ngdor ekan bular. Birisi toza angus bu ne? Oo. Qiyqirat, tevet, süzet, ishteydi ekan, ha? Mana bir tugan. Angus bu? Angus'un atası. Atası deysiz. Nomer aytasizlarmi onlayn? Bunday, ya? Bo'ldi, bunday sotiladi. Ketganda emas, aldini qarab, do'stlar, tuganlar. Buqalar ko'p ekan. Qonazlar kimniki ekan? Qanday aka? Yaxshimi? Qancha bu? 120. Bularchi? 120 ko. Eko. Biri 9 ay. Ha. Biri 12 Biri 12 ay. ay, biri 9 ay ekan mana 120 mingdan. Nomer aytib qo'yingchi. 0700 menen 18 40 48 mınaki mal qılam degenler bolsa görüңүздөр жакшы экен. Ketken. Ötüp keteyин bayke. Mo buqalar kimdiki eкен? Еш көрүнбөйт го. Өтөмүз. Сиздики? Кандайсыз байке? Канчадан сурап атасыз? 105 круг. 105 миңден круг. Канча баш? 7 baş. 7 баш экен. 105 дейт. 105 миңден. Жаштарычы? Bir жаштыктар экен мынакей. Ага. Онлайн сатасызбы? А? Понял. Онлайн продает онлайн. Можно ойлан продавать. Телефон. Диктуйте. 0550 0550 92 92 77 77 67. 67 eкен. Эгерде кимде ушундайлардан алам деп турган болсо мынакей. 105 дедиңизби? 105 да? 105 просто. 105 миңден дуңган экен. Сурап атыптыр. Соода да болуп атат бул жерде. Байке кайсыны соода кылып атасыз? Эчте. Сагынышып калып турсуздар да. Канчадан экен байке, кандайсыз? 95. 95 дейт мына. 95 дейт. Жакшы. Байке базар кандай болуп атат? Жакшы эле? Pazar bugün içinde pagodaga байланыштуу киши аз болуп. Киши аз, бирок мал көп экен, көп эле экен. Мал көп эле. Макул, соодаңызды берсин байке. Мына эки баш бука канча экен байке? Кандайсыз? 125 миңден. Жаштарычы? 1 жаштан өткөн экен, рахмат байке. Соодаңызды берсин. Мына белги иштер канчадан? Ассаламу алейкум. Neyse. Жакшысызбы? Сиздики? Охо, мына байкем. Сон кунажыларбы? Ургачылар. Мына кенени арттарынан көрсөтөйүнчү мынакей. Эки башпы? Канчадан болуп атат? 170 миңден. Булардын жаштары кандай? 1,5 10 ay 11 ay. 10 ай, 11 ай дейт мына. Таза кандуу мал алам дегендер болсо, номер айтып коюңуз. 709 0709 511 511 333. 333 çalıp байланышып. Я. Азыр. Çalıp байланышып мынакей. Артынан көрсөтөйүн. Булар кандай парада болуп калат? Белгийси экен, аргында эме? Yok taze. Тазабы? Таза экен. Анан булар бар. Бирөө симентал. Mobilet. Монбилярдпы? Бул монбилярд экен. Limuzin. Лимузин дейт мына. Канча мунуңуз? Öko 85'ten. Эко 85'ten мына 4 баш бар экен. Çalыңыздар тугандар. Eko 170'ten mi? Мына ушундай. Ушу менен видеону жыйынтпайбыз. Видео лайк басып, каналга катталганды унутпаңыздар. Мына бисмилла.